Umoran pogled, kesice ispod očiju, kako ih ukloniti? Garnier Nutritionist je kreirao prvi rolon sa kofeinom za uklanjanje kesica ispod očiju. Osvežavajući gel sa rolon masažerom podstiče drenažu i otklanja kesice ispod očiju. Oči više nisu umorne, pogled je mlađi. Novi Garnier rolon sa kofeinom. Brini o sebi. Garnier. Noće su bili na svom mestu. Nisu mogli tek tako da nestanu. Ja sam na dijeti. Nestali je moj pipi. Ili pipi, ili gudi. Nikad dosta. Da kupimo još. Prirodna gazirana voda Bistrica svojim niskim mineralnim sastavom blagotvorno utiče na ukupan rad čitavog organizma, dok bikarbonati i fini mehurići čine da se osjećate lako i slobodno. Da živite lagano. Golijska Bistrica. Ako vi ili neko u vašoj porodici pati od glavobolje, upamtite Panadol Extra. Dovoljno je jak i za vašu najjaču glavobolju. Panadol Extra efikasno ublažava glavobolju. Ja pišem za pres. 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 Ja pišem za Ja pres. pišem za pres. Ja pišem za Ja pres. pišem za pres. Ja pišem za pres. Za pres. Svi mi pišemo za pres. Novi pres za novo doba. Urinarne infekcije. Rešenje je Naturoplex. Biljne tablete za infekcije, pešike, bubrega i mokraćnih puteva, samostalno ili uz antibiotike, da se ešerihija više ne vrati. Naturoplex. Mnogo je načina na koje vaši zubi mogu da izgube belinu. Za blistave zube posegnite za Rich Stay White četkicom za zube sa mikročistačima. Čekinjice ove četkice čiste sva teško dostupna mesta, a mikročistači održavaju belinu zuba. Za izuzetnu čistoću i belje zube posegnite za Rich Stay White četkicom. Uz vašu cenu rente dobijate kuhinju, kupatilo, topla i hladna voda, dnevna soba, a dobijate i fikusa Benjamina. Prska se 3 puta dnevno, ima čoramićka, jede 5 puta dnevno, a da, dobijate i detu. To vam je u paketu. Ne biste prihvatili ovakav paket. A zašto biste, kada je postpaid u pitanju? Konačno, minut, SMS, MMS ili megabajt. Sve je jedno. Sam biraš koliko i čega trošiš. Samo uz nove VIP Smart postpaid pakete. Skockaj svoj paket kako ti odgovara. VIP. Druga priča. Božen Cosmetics. I ovog leta misli na vas. Letnji paketi. Da budete i ostanete leti. Izaberite svoj paket po letnjim promotivnim cenama. Uz sve letnje pakete Božen Cosmetics dobit ćete ovaj izuzetno lep i koristan masažer. Božen Cosmetics. Tradicija duga 20 godina. S ljubavlju, vaša Božena. Izaberi jedan od VIP Smart postpaid paketa i koristi svoj paket kako ti odgovara. A uz paket Smart 300 za 890 dinara mesečno izaberi Samsung C3530. Skockaj svoj paket uz telefon koji ti odgovara. VIP. Druga priča. Šlakaće bombone Frit, najluđi su hit. Od Moksiona. Da li znate koju vodu vaš organizam maksimalno koristi? Jedino mineralna voda Knjaz Miloš sadrži slobodni kalcijum i magnezijum u idealnom odnosu 2:1, koji organizam maksimalno koristi. Tako snaga minerala vulkanskog porekla postaje vaša. Knjaz Miloš, samo snažno, svakog dana. Disney on Ice vam predstavlja nezaboravnu priču na ledu Princeze i heroji u Beogradskoj areni od 18. do 20. novembra. Kupovinom ulaznica do 15. septembra ostvarujete popust od 20%. Princeze i heroji. Razlikuj se, Dietea, zlatni napitak za mršavljenje. Dietea prava pionirska. Jogurt kilogram, 59,90. Smrznuti đuveč 450 grama, 59,90. Nugat napolitanka 400 grama, 87,90. Vaš Maxi. City Records vam predstavlja novo izdanje Amadeus Band.
Platinum Collection. 22 platinasta hita Amadeus benda sa novom pesmom Lipa stara. U prodaji na svim kioscima, pumpama, megamarketima i u svim CD shopovima. Jedino je ona zna. Garnier inovacija za bojenu kosu. Da bi boja bila zaštićena, treba je nahraniti. Novi šampon Fructis Color Resist sa dvostrukim dejstvom, sa uljem grožđa i acai bobicama. Pod 1 hrani, pod 2 štiti. Dokazano je dobro nahranjena vaša boja zaštićenija i postojana čak do 45 pranja. Jača je sve do krajeva. Novi Fructis Color Resist, dvostruko dejstvo za bojenu kosu. Brini o sebi. Garnier. Svi muškarci sveta ponekad gledaju tamo gde ne treba. Amstel, jedan od nas. Doterajte liniju. Budite sigurni u sebe. Smršajte zdravo i brzo. Herbafast kafa i Herbafast ultimatum. Samo jednom dnevno u apotekama. Zamislite nemački automobil. Zamislite automobil sa 3 režima vožnje. Zamislite automobil sa prilagodljivim svetlima. Zamislite automobil sa neverovatnom dinamikom vožnje. A sad, zamislite automobil na koji niste pomislili. Opel Insignia, najbolji automobil koji smo ikada proizveli. Vaš Opel partner, Komnenović Auto. Opel, wir lieben Autos. Maybe, baby. Maybe, baby. Maybe Baby je mini mikroskop kojim sasvim jednostavno, brzo i sa velikom sigurnošću utvrđujete da li ste u plodnim ili neplodnim danima menstrualnog ciklusa. Plodni dani ili ne? Maybe Baby pokaže. Ako volite zabavu, muziku i video, odlučite se za jedan od multimedija telefona. Sony Ericsson X8, Samsung S5260, Samsung S5670, Nokia C5, Samsung C3750, a na poklon dobijete telefon i prepaid karticu. Imate nove prijatelje, MTS. 5 stvari koje su vašem drvenom podu potrebne u jednom. Pronto 5 u 1. Potražite Pronto proizvode po još povoljnijim cenama. Da se priča, da se piše, Grant ti daje 3 put više. Neverovatna promocija. Svaki dopunjeni dinar vredi 3 puta više i to odmah nakon dopune. Grant Prepaid, utrostruči kredit, pričaj za dinar bez dodatnih troškova i osvoji nagrade. 12 automobila Fiat Punto Evo i 108 plazma televizora. Uz paket za 3 kartice, poklon CD Grant dueti sa 16 fantastičnih dueta. Utrostruči kredit, pričaj za dinar i osvoji grandiozne nagrade. Čipsi Mladi kajmak. Domaći ukus stvoren za uživanje. Pokupi kajmak. Čipsi, ne prekidaj zabavu. Svakoj majci je važno da odabere najbolje za svoju bebu. Testiranja su pokazala da je Dual Baby Sensitive formula optimalno izbalansirana za osetljivu kožu i da garantuje efikasno pranje dečje odeće bez iritacija i alergijskih reakcija. Zato svim majkama i svim bebama preporučujemo Dual Baby Sensitive. Za savršeno čisto i mekano rublje vaše bebe. Dermatološki testiran i potvrđen. Kad je nežno važno za vašu porodicu, tu je novi član Duel porodice, Duel Baby Sensitive. Duel čisto poverenje. Posjeti internet u novom svetlu.